Майнаттуу кайтып келгиле. Эл жерибиз бар экенин унутпагыла, ошол жака кайтып келүүнү максат кылгыла акыры соңунда. Бул жерден иштеп жакшынакай майнаттуу өзүңөр каалагандай тилегер орундалып, аман эсен келгиле, оорубагыла, чың ден соолук каалайм баарыңыздарга. Ушул ынтымагыңыздардан жазбагыла, мындай жакшынакай ынтымагыңар бар экен. Мен келгениме 12 күн болду. Кудай буйруса сентябрга жакын кетебиз. Анан аябай мактап айтып барам силерди. Жакшы экенсиңер. Рахмат, бүгүнкү чакырып, ушундай араңарга кошуп, сыйыңарды көргөзүп атканыңарга. Эменче сиздерге арнап бир ырыгда берип коеюн. Өзүм деле дасыккан ырчы эмесмин, бирок дасыккан эле аккордеон исминде айталам. Анан тар чөйрөдө ушундай кичине ырдап койчу элем. Ошону ырдап берейин да, бир куплет. Bir kuplet bir şey. Akşovay Atabayev'tin oğlundan jaralgan, Abzi Kıdırıp'ın sözünde yazılgan. Makavatım degen ırdarda bereyim de doğanlarım. Rahmet. Bala gezdim, cigit gezdim, suyunum Geçti salıp ayılara boyun düzülüstü parabe Egelimde köyüm var olsun Kıyla başı, tuzak başı Cürüp yarası Neresi bulduk çok bu savlarım Min aytbayın andan arjağım Berimin emeli güldükçe Mahabatım Suyun arvarım Mahabatım suyun arvarım Rahmat, rahmat. Size rahmat.